siruntu ka udi ngir sa pasak kumegay anak na iro ya pas lo kak mita racu nguko pasapang ka jene pak meka mak dacu ku galungi baja. Jadi pas taman aku babana pasayu bay ang kami na udi gorey kak. Sabisa may jolo ko maka da kay jolo mapari-pari kami ka meliracu na sa ilolo may jolo de baja di tap anu tatu tu pasapang ka jene mah tu pi meliracu maka da kak windo me pele lo ke ka jena sa tolo jolo minu kopi kuroi bandre na pasai maka aja na jolo sampai pas pengeliracu ngeje de gawe ya wajar kopi nah siap pa wajah bano may maka ya apa boleh ku wajah terpaksa tolo tu pero ya malon aku ro bandre na pasai si pak 2 minu kopi pesani kopi susu 2 pas pura itu dan ekor ke daerah kalau padang maka daka pisang ke jemi padaku tapi aja mau cai ya nas ai pisang ya komelo komindra doi aja bana jolo nas sabak pas doi wajar kopi maka cenne aja masalah mindra doi jadi agak pale maka daka masalah benemu si maji beneku kak dia ke masih bubuh mita benemu maji beneku na masih bubuh aku magai maka wi ta benemu ha waktu kulo bolamu angkani anakmu na tojangi angka di melo na chamme angka di na pasusue angka toni melo ya suak bolo na di kan masih buah mi teh anu mu memanare pa makuro nasa wei makurame to ka pangagama mi ko sampai sama kada ka garap maka ji agama sejarah ku ka patama siji maka ka 5 waktu di gawal lupa iya nasa ma pali dang kamuang kalinga isa dero cara mai maka da iku mega anak mega to dale sabak si dia rupa tong kamana dale na maka cocok di mega dale tapi iko di muak jama namu mak datu anakmu ko di muak jama di tu ga dale boleh ki ga dale mu